ngasibi Mhm. baboshiwa abantu aliveli igama lami lapha kodwa ebantwini ngimuncu lokhu ongakwazi ukungenzeka noma yini egcine leyo nto yenza kuhlaselwe ekhaya kubuyelwa amagemgemi ubaba nje unenhlamvu emzimbeni yizo lezo gameko lezo. Mfowethu singeke sisho okuningi esizothi siyafisa ukwazi ukuthi seniyazi nje obani abathintekayo kulento. Empini yamatekisi yaseFaraday igama lakho liyaphinda lithinteke futhi lapho. Ngithi usitholo osanda kulimala igama lakho liyathinteka lapho futhi. Hayi ngoba kuningi abahlala bekwenza ngiyaqhabuka nje kokubili lokho akukho engikwaziyo ngala ngeFaraday nelokhu njalo kodwa kukhona osekuphinde kwaqhamuka okusha okuthinta iuline wasezoko kodwa lokho ngizocela ukuchaza sekugcineni ngoba lento izigaba ngegaba ngoba lamhlanje ngifisa ukuyikhuluma baningi abantu abadi kanti ngempela ngilinyazwa abantu bakithi endaweni mina ngegama lami bambe belisantuza ebantwini ngendlela okungasiyona sadlula leso sigaba sadlula leso sigameko leso ngiqela kwesesithathu uthe mase kulokhu njile ngo ngayi ngaboshela imoto eGoli hayi ngithe mangiboshela imoto eGoli ngiyoba ngithi ngiyokhipha le moto ePitoli hayi ngafika sekulate bathayi ngizoyithola ngeMonday kwaphoqa ukuthi ngilale eGoli ngithe nje ngene eForce Lawrence ngivashela abafundi nje lapho babe ngihlasela bona labantu bangakithi abekho manje laba semseng ngihlasela laba bendawo engeke singaxabene nalutho nabo bathi leyo bazobambakala bababona isigameko singakasuki bahlakazeka babuya sebengibamba ngamaphoyisa khona lapho emxhobela amaphoyisa kwajikila hayi amaphoyisa naye ngithatha lapho efike ezongithatha ngemethe ethi ngala omunye ungcobo wakhona ngakithi enquthu ngithi hayi webhuti lo muntu okhuluma umuntu ebengizona naye kakhulu kodwa futhi washona ngiseThekwini bengihlala eMoben Heights angihlangana nalento ngibalela kuyona lileli iphoyisa hayi lethu 30,000 ngeke sikufaka ngaphakathi ngithe yani leyo mali hayi lathi mfowethu mawumala unazo ugcina sikuvalele ushuthi siyobhela usubhela ngaphakathi ithi angihlangene nodwa lento ngibophela yona lo muntu washona ngiseThekwini esitutulelwe eGoli hayi bangibopha ngahlala 3 months onke ngaphakathi eBosberg kwafika inqwaba ke amaphoyisa asethembisa ke eza manje nalezi ntathu ngihlale ngibalelwa zona ngisese ekhaya ngaqala lenkinga ekhaya kubulala kade khanjiswa zona phambili afika namakhesi ngiyothi amakhesi amathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le ngathi ifoni ngakwazi ukuthi ngiyithathe ngafika ngishiya kwi reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo selapha e-reception ngacela ifoni ema security nanginika bekhona la ngayivula bathi angifaka phethi ngayifaka ngathi ngicela lama date nawo lo WhatsApp ama udelete into iyahlala no 3 years nakulo WhatsApp noma ngivuselela kuphuma lutho niche konke lama date enibala kuwona lezi zinto engikhulunyelwa zona ukuthi yimi engenza le nto lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlala ekhaya mina ngihlala la eGoli hayi amaphoyisa nampela ethi ayangena athola ukuthi into elandelene lapha ukho nokukodwa nje ukuhlobana nalento ayenzeka lapha into abayithola amathe ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela sasikhuluma khona ngo WhatsApp sikhulumela into engathintani nale yanto hayi lalela iphoyisa futhi hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha ukho engabe sakubanga la noma funa masibheka ngoba line esiwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayedonse ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawuse bakhomba ukuthi ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngalo la ngishona lo munye ngibalelwa kuye kulento hayi bengiyeke lapha likho icala langithathela sethembisi ngokubamisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe lapha phansi hayi ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje lezi ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlangene yangihlukumeza kakhulu kutheke ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabo ayibona ukuthi kwenzakala nakho lokuthinteke intweni ezithinta indaba zako zonke ngithi akusho ukuthi sebeqala phansi labantu bakithi ngaqala wenze njalo ukuthi basemva kwami bafuna ukungijuphula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthi hayi uwe olimazelo ngithola futhi ngisekhaya negoli ngakhansela ngo2019 angisondeli kuleyo ndawo bengiza mangizorecorda kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda hayi ke
kuthi mangisasola lento ifuna uqalwa phansi khona ukuthi umuntu okhokhobisa lento ngoba udlamela kangqulu lwakhuzwa nge3 January kwavunyelwana ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwana oyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazi wathi ucela ukukhuzwa abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento omunye wabo abantu abadala bayebasho engeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywe lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuna ukuthi ngithola kufaka igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento ukubona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinzo lingabi bikho ngayithula ke leyasifana hayi ngiyilandele endlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyayifica ikhomba futhi khona abantu bangithi abaselenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana na alright iyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobe osanda kulimala ebuya futhi ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini eplazini ubaba ufuyele khona mina inkomo zami ngiseyichazo afika amaphoyisa ababulala beluzi ngenduku amosha nje yonke into endlini akukhobeluza kukhulu ukuthi nje lapha kubaleka umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinteka le ndabeni ekasithole kuthiwa ngihlala la banana belungu ngithi indaba engasithole kulomuntu imali ngisestimela eMall eMpumalanga bengino 2 days ngifikile eMpumalanga kuleli lovukulelo hayi iqale lento ngiqala ukusuma manje ngiyifune manje ngama police station segoli ukuthi hayi ngicela uma ube banalo ulwazi ukuthi ubapha abaphethe leli case lasithole mabe nganje eMpumalanga estimela Mall eDebonets ngangihleli khona cishe sahlala 5 hours ukusuka ntambama ngo5 cishe sashwana ngo8 la sahleli khona kodwa kumanje ekhaya ngoba kusena lesimo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya ngendlela amaphoyisa afika bakhombisa umonakala wenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mayefika lapha ekhaya ngekusala emuntu ebaleni nge-information ekhishwa abantu abalahla umkhondo olandelwa amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukubona basaphethe lento ubakhuzwayo akumoshakale kunjalo ke inkosi elimala uJobe lo useMall bukhona ubufakazi bokuthi wawuseMpumalanga eMall indawo owukuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo inamakhamera ngangishuta siyiphuzela futhi phela into angiyazi manje nje kwadi nagcinana namagenge ngigcina nezo mangivashe lo mbomza abami lapha nosibalo khona osibala abahlala khona hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibilo bananga izolo sasihleli khona kusasa futhi aphinde sabuyela lapha eMall sayehlalela khona sasuke lokushini ngisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathiwa bayithinta ifoni mabeya nje befike bevula amakhamera lapha eDebonets bofe bengibona ngoba ngibasendele ngagqoke kanje fika lapho niqale isikhathi esokuthi afika leso sikhathi eMall itole ngayingena zu2 engizazi kuneshort ngafini verify khona amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha ngihlangana lento engilandelelwa yona manje lapha lento yenziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha ebuyafuthi ukuthi amaphoyisa afuna namhlanje ufuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni wakhe ngabantu abakhanda into beyibona ukuthi ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungcole khona kuyobhica igama lami lapho ukubhica umndeni wakithi. Right. Amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa aseGoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala kwaZulu Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu. Ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayewazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlala ekhaya ngihlala nakhona eplazini yama siyosebenza nje inkoma belusa abahlala eplazini. Wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station esiseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika eNquthu nebala ngaphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazi ebuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ungenelele lo police station ngokuthi sengidibane naye khona ePetrobel angangazi ukuthi ubuya ngabona vele uzophinde futhi ngakhelele ulayini ukuthi uyangibona mhlambe ngila eNquthu enzele izinto zakhe azenza kumina angimazi khona ungena epolice station. Okay kodwa unaso isifiso sokuthi
uxhunyaniswe namaphoyisa kuze amaphoyisa ngoba kubalekile ukuthi alenze uphenyo kubalekile futhi ukuthi usondelane nawo ngoba kuba buhlungu ikhathi eziningi mangabe kuba yiwona agcina ekuthola asisho ukuthi khona ayakwenze kona ayakubophe kodwa kwesisikhathi ngoba phela asuke engabhaliwe kokunye ukuthi asuka amaphoyisa nawe mhlawumbe usukuyitshela ukuthi yibo laba enijahana nabo uyithole sekudaleka inkinga engenasidingo so kubalekile ukuthi uma udingwa amaphoyisa usheshe usondele kuwona uyilungise nawo eyamaphoyisa siqale sixolise mfowethu kakhulu ngobuhlungu balento uthe ubani umuntu owenza yonke lento ngeke ngikwazi ukumdalula la kodwa mase ngiqonde namaphoyisa ngiyawabeka nje caca amagama abo ngoba lento yomoya ingagcina ithatha iyosebenzisa igama ngendlela ongasiyona kodwa ngoba kuhle lokuthi amaphoyisa ngifuna ukudibana nawo ngoba sengigcine ngifonela amanye athi ayangifuna kodwa akukho engibonile kodwa umuntu amfunayo athi kuthiwa ufihlwe yimi engimondla ngithi ngimondla ngani ngoba ngino 2 years zonke mina ngingasebenzi ngihlalile ekhaya ufihlwe yimi ngimfihla kuphi yabo sizwa kahle right mawuthi amaphoyisa ase South Africa noma ungekube nasiqiniseko akhona osuxhumana nawo ukhulumisana nawo mfowethu siyazolana nawe kakhulu nathi si-Clean Governance sizozama ukulekelela ukuthi amaphoyisa ase South Africa sizwe ukuthi ungalekeleleka kanjani ukukwazi ukuthi udaba lakho luphatheke ngendlela kepha ke asikuthembise nakho uma ukuthi osolwa kukona kuyikona asinawo amandla ukuthi siphikisane nengalo yomthetho kepha ukuthi ukwazi ukuthi ufike uphephile emaphoyiseni singakulekelela kulokho siphinde sithembe ukuthi mfowethu uzokwazi ukulekeleleka igama lakho liclearisheke angithi wena uyaqinisekisa isizwe silalele sonke mfowethu awuyena uJaskey lutho mbumvu uyabona manje nje into engakwenzela yona mathiwa nje uye endaweni yakithi kwakhomolo ngaphezulu ubuze nje likhona nilanga elilodwa la wabondlubhek ukuthi ukhombe bani wakwakhomba bani esibhamu noma wenzani waba nje selwa nobani uhlupha abantu kanjani nodwa umbiko ngawuthola kodwa abantu abakhanda lento ezizweni kugcina manje ukuthi kwaphela mina nginegama lilula igama labantu bayalazi kulutho umuntu emukela into akayizomuntu ewumakhelane wakhe ethi hayi lo muntu njani lo muntu ukhanda into yakhe ewubola nje kulo muntu akalimaseke isibila siphikisana amaphoyisa ukuthi awenza umsebenzi wawo mawukhona kufuneka kwenza kodwa abantu abese ukusebenzisa amaphoyisa ngendlela ongesiyona entweni esuke ilandela umuntu ethatha amaphoyisa wasele ngokuthi yena ufuna ukuthi kuhlukumezeke lo yamuntu wase nenjongo ukuthi kufuna abe lo yamuntu ulele phansi ngomthetho kubhlungu bakwethu asike sicacise lokhu umculi lo ophila ngawo umculo so ke sizwa ubhlungu ngoba uthi umsebenzi wakhe useze wawuyeka ngoba ufaka impilo yakhe engcupheni akakwazi ukuthi aqhubeke asebenze namanje uthi usekubhaceni akakwazi ukuthi bazile kahle beumndeni ngoba kunenkinga ekhona ekhaya and kumphatha kabi ukuthi kuzoba salimale umuntu kukhonjwe kuyena kuyinto ebuhlungu uthi bangaka abantu asebekhonjwa kuwena bawu10 laba nje abalimale ngodlame umzala kuphela ongakhonjwanga kumina kodwa bonke laba bakhandikile kunjani ukuthi akuba abantu ababekwe egameni lami kuthiwa udlubheke obulele bonke labantu makuhlangela imhlangano community efunazo zonke lezi zinto phansi usho ubuze emhlanganweni ukuthi lo muntu obantu uhambe kimi ngangabangani naye nje kodwa nje ilanga elilodwa waphela ngikhuluma abantu bala endaweni ukuthi ubani ongasume ngangaqabana lo muntu sibangana ukhona umuntu ongaphuma kube yobulala umuntu wazi umbulale kwenza kwaze kwanzima awuyitholi impendulo bathi ubabulala nje bamama futhi kuswenje kunandisa ngobe yini waphela lento iyangidida ukuthi mase bekhandile ukuthi uthimi ngiyavuma uthimi ngimbulaleleni lo muntu benzeni waweza ukuthi ukungcabene naye kuphathe sibangana kwaze kwanzima abantu base South Africa Clean Governance has been requested to air this evening nangu umntwana wezwe lakithi eSouth Africa officer
ukuthi aclearishe igama lakhe. Mfowethu kulungile, siyabonga ngesikhathi sakho. Sizozama nathi ukuqinisekisa ukuthi usizo lokuthi ukwazi ukuxhumana namaphoyisa uyalithola, kukwazi ukuthi kulungiseke udaba lakho. Kepha siyakuthembisa ukuthi uma unalo icala asinawo amandla, asinake singakwenza. Angithi wena uthi cha lutho akekho uhambe ngesandla sakho kulabo abahambile. Nisho yedwa mfowethu ngoba nalamhlanje ngihamba leli cala ngishaba kubomufa bazi ukuthi ngaboshela into yakubo, akunafakazi akunalutho nje, ngithu ngakuyonandiswa nje ngami lapha eBosberg. Okubuhlungu kakhulu amaphoyisa maye ngibopha ngiyathola ngaphandle angena ema-oneni ngokuhlukana kwawo, athatha imali kwelinye athatha 30,000 kwelinye athatha 20, athi ngithi ngangithunywe yiyo lawo ma-on. Ngiyaphuma ngiyanuka phuwe ejele ema-oneni ngento engayazi yodwa. Amaphoyisa asebenza ukuqoqa imali ngegama lami ema-oneni ngaphandle. Yabona bani lo hlelayo eceleni? Hayi uyikhulumela ngefoni lo ngasho. Oh, okay. Right. Sesiqeda mfowethu uthi noma ngakuthiwa kwenzekani wena uclean awunasidumbu, awunamuntu ombulele, kukona konke lokhu uyasukeleka. Njoba ngitshela nje mfowethu na iPhone mhlawumbe mina neminyaka la ko6 ngiyiphethe angazi ngiyishintshe. Ngakhuluma mfethu athathana ifoni yawenza zonke umhloli bena. Akunayo into engithinta la kundikhona umuntu angabulala engawabulawa yimi nezandla zabo. Okay. Kodwa ngegama labantu asebelakhile ebantwini mabefuna ukubulala ngesikhathi bekufaka leyo nto. Namanje njengoba ngiqala ngiyibika lento, angibhekile umuntu wasithola ozoza kimi la akuvele khona umkhuhlane. Kuyibo laba seduze athi kuvele kuliwa nabo ade belobe ehlasela ekhaya bafuna ukuganga. Kubafuna kube lento ezokuthinta ngathi kunomsindwana khona lapha mase beqhamuka ngemuva befaka induku. Kwaze kwanzima. Okugcina engifisa ukukwazi endimeni yenu yomculo awunamculi omsolayo noxabene naye, inkinga uyisola kubantu bendawo ngasekhaya. Ngabe udlala ngabaculi qhawe amachegu nje amaningi mabili mathathu nje akakhona lapha ebuyafuthi abulala nje le ndawo ehleli kuyona. Yilo ngahlakanipha manje lo abalelwa kulezo zinto labo bantu labo ukusebenza nje ukugaka ukuthi konke la kufuna kufike khona abantu yibo abakhanda lawo matulo. Siyathemba abantu base South Africa nimzwile uDlubheke eyisholo yena ngomlomo wakhe. Akukho umculi kaMaskandi ake wathi uyamsola noma uthini. Uthe amaxhegu alapha ya ebuya futhi. Nani bantu bakithi yekani ukubhebhethela amanga nisho into engekho. Kumanje sinale inkinga esinayo nje amanga. Yekani ke nani ukusebenzisa amagama abantu angavange abalwe umuntu. Nilokenwa bhala la nibhala nento ezingekho. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi impilo le naye udinga ukuphila njengabo bonke abantu. Kubhlungu ukuthi aphucwe ilungelo lokuphila ngokukhululeka agcine esesabela impilo yakhe ekhamba thiwa ubulele abantu. Siyaxolisa kuwena mfoka khuzwayo ngesimo obhekene naso. Sizozama nathi ukulekelela la solekelela khona as clean governance in terms of trying to make peace phakathi kwakho nomthetho. Kodwa ke kweyakho nabangani bakho labenijahana nabo asinawo amandla ngoba asibazi inini nazanayo. Mfowethu uNkulunkulu angathi angakuphephisa namathonga akini. Sesiyokuxhuma kusasa sizame ukuthi senze ukuxhumana phakathi kwakho nabo umthetho. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Mbomvu nje ithuba unginike lona nasikhathi okunike sona. Okwesibili sengigcina ngibikile lolu daba enkosini. Okay. Ukuthi nakho ukuthi nanto udaba befuna abantu abadala endaweni befuna ukuzosiqalela futhi lenkinga esisuka kuyona esihlala abantu iminyaka emibili behlele ekhotini. Bayiqala futhi ngokuyikhokhobisa ngezinye izinto emuva. Sengilifakile enkosini lolu daba iyalwasa. Manje mangabe sekudlulele konke lokhu uyophinda uphindele emculweni kaMaskandi noma ngeke sisakubona emculweni. Bekunje ngoba ngihlamluka namhlanje nobani la khona azi ukuthi anginayo sikhi sithe nginaso mina endaweni engaphandle kwakithi. Bonke lezi zinto ngikhandelwa zona komsinga futhi kakhulu impela emsinga bangibona sebangiqedile abantu bakithi kule ndawo. Ngingaze ngithathe lutho nje lwakhona. Yikho namhlanje ngigonyula ukuthi akekho umuntu enginenkinga nayo ezizweni zasemsinga.
ngiyaphila futhi nabo abaningi okunamanje ke mina kulula ukuthi ngisangenza noma yini ukuthi ngibuyele emculweni ngoba namanje ngihleli nayo imiqulo yami eright ngibona ukuthi funa bese ngiyisebenzile lot kunzima kwakuthe egoli uzoya kanjani ngoba labantu baphithiza yonke indawo le kwaze kwanze bakwethu siyabonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu akusingathe nenyanya zakini engathi ungaphepha kona konke sesiyokuxhuma kusasa sesizame ukuxhumana nabomthetho siza ukuthi udaba lakho lingahamba kanjani inkosi ikubusise siyabonga ngiyabonga kakhulu Mbongo. Okay bakwethu sibonge kumculi kaMaskandi oye waba nathi namhlanje ezobeka udaba lakhe la engaphathekile kahle khona esolakala entweni embi esabekayo nani bantu bakithi siyabonga ukuthi nibe kanye nathi nisivakashele kulesikhathi manje siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzoba nomusa nakunina